онтон жа салгы бу устужон күнүн көрсөден тема бытын салгы гытабы толкурдук бихиякка ылжытты келле. Ол курдук Максим Кирович Амосов аттан Хотугулу Ленге федеральный университет итчат политика тыгыры итер үлләгә проректоры сол буячы Саргылана Нестерова бүгін бихиякка бар. Саргалана Йосифовна үтү хасырданан бу жатначы терехин болары турар. Устужоннор күннөр тансама долгу яке тәһәр барахниктар болар буллади. Нутан булары нурку хыллар биттере битоллар олок кен кабаннакты кытыллыктагы булланы же быелгы бу устужон күнә университетка Белетиллер ду, белетәбәттер. Кайдах ытарыгыт белемнән хаҗаты. Себеде итихасарданан бу диге Максим Кирович Амосов атынан Хатуглы Ленге федеральный университет Салтатын ататан амыстан бүтін Россия сахасерен студентларын гаделен туран багарык битете барларга стихини улхан элбах билине оны конечно бу эрхан кемге здоровьяны бастан туран оны круг йөрәк атасыртыннар бекасыттар дыстыннар демет бу манык улхан терәһен билем дисел жабыт 95 күнігер, анал күнігер бігеге 12 частан Россия моя история ден музейга біге улахан фотовыставка арьявыт. Біле мединститут студенттара, біле волонтер боланнар, ковид утары оқсуған үлелен, анал выставка олген кене қадарга анан арьявыт. Сағалыңта оннық болар. Онтан күніз 3 часка бігі әмемінік трансляциянан, зумынан, дистанционный форматтақ үчігі терәхін әме оңырабыд. Оны алта саланан оғылар бұтын нағарадалы бұд. Олата үйерек, наука, олимпиадная деятельность, спорт, общественная, оны культура. Өттінен сайдылақ, мұнық жарықтанар оғыларыға. Улхан наградалары проректордар хайылар. Туттаралар, анылар. Бастың устужон дем болар булладилар. Ол кеһә болар. Эне ивлягыт тәһе бастың студенттыгынан биха конкурс кылайтерилләр. Эннеге же 6 час, 6 направлениянан наградалы бит. Аны ректор бәйте туттарар. Ол конкурска буланы бар кытталар. Кем кыттан багар бу. Ай бар курс студион. Олора быел йөренә калбек кеһе бастык студион бу. Хох, бастыгы курстар барастыгыдан дин. Магистрандар, аны специалисттар хатан кыттыбаттар. Үддүгө курс. Хүрбе хыллах бастыгы январьдан декабрьга дире. Олор йөренә тоглар. Оннотон онно хаяпкалар кимиттер болону талыктар. Уже ул конкурс бара турар. Аны хүрбе 5 җыла олтуттарабыт наградалары. Ол билен турар хайыллары ул хайыскаларынан да кеме йөрәккә, кеме спортка, да? Оннук, йөрәк, спорт, наука, общественная деятельность, культура, онна волонтерская быел кидде. Волонтерская деятельность. Онтон колобра улуска билеген олорор онлайндан үйрен олорор бар жерлерге олорор. Онны үйренелдер, олеген килер заявкаларын бие дистанционно тоталарабыт. Дистанционно онтон бу нагарадылаһын болор күнүгөр хайдыттак. Келеллер да? Оголор боллагана бары киреллер, эми ютубунан көреллер. Нагарадыланар оголор бутун була бие зумга холбамут, онны агарделибит килер. Уже номинациялах, әгәрделенер оғылар бұтын бұла прямой эфиролық. Сөп, бейхеқа білген ұттан кәпсетевдер скайпынан көтті қалар. Ол көрдік жа бұл бір бастың көстіқ студионы көтті бейхе тақиқ бұд бұхасы бәске. Бейхені көтті исторический факультет бейхес курсын студиона Александр Черкашина, Холбонор Александр Дұрабы. Үті күннен, Александра. Үті күннен. Үті қасардын. Жа бұл кәлін әр бірағын екітінен әғарделебет. Мақтал. Онотон устужон хамай чагылкай олохторун туунан онна эндең же көктөк устужонгун опсенин бу устужон кие кайын тохтен сүбелеңетени. Бу келен хер студиондар күндерен агалда. Бәм булагана научно-общественный деятельность жарыктамыт студент болабын. Microsoft, Mail.ru, Касперская тени компаниялар кытта биһиги студенттар албахати мероприятия оңорон турабыт. Например, хакатон ден күрәхтәһи студентларга онна школа олорор холабыр. Десе бәм научная деятельность тахпын по информационным технологиям Всероссийской международной конференции кыттыбытым. Оно отмечу то, что благодаря нашему университету
не только моральная поддержка, но и материально пареспутын төлөр, дөсө күрәхті хилерге месянкалар битеген повышенный стипендиялар, дөсө ковительно рождественская каникул дем бара, дөсө бар боларын болбатын билбәппин, но точно бара, Питерге өшө бар, культурный столица сынянан калбеппет. Студиондар көгөләһендәрен әйәһен туһунан әттәхә университет путат садах учуге бән научно проектына горокко мероприятия или тохара культурный тамыры үпү аны өшө багайты куку сыскы студенческий бизнес инкубатор орехин бар бия аны өшө багайты көгөлүлдер морально работа десе материально аны наставничество түтнө сүба мактынами ну Битигер этте холстуржон багар бут кайсаларгар толору олоққа килдерер кыхтактыны тебен биги университет бут мен санабар толору өйүр онна мен бэм ондук бир ондук толору өйүр Александрага мактанабыт салгы даганы берекин ситихлахтык түмүктүргер багарабыт онна бу келенер устужондар күннәреннән Хәдәр шөй байды кәпсеген, бейға студия бұтер келенген қаған әмет әме ғылжеттар, проекттерге білгендерер. Әв ота сырғылана Иосифна еқа бейі мақтана бұд, бейін кәлем бейіға ме кәпсі әбеккер, бұл тәрәхінің жөйді күтіліннің, онда тұбастың ұсы жонлар аттананлар, үйрелері күсәтін ден бейге